ko jonnal boni awa suudu ko faadi wo yo gerto heɓu tunka joora ɓay ko ɗongal ne mi heɓi ko mi wowlata mi heɓi ko mi fankata kono emba miɗo wemi hande neɓata wonta ande mi yi'i ko ɓe watta hande hari ɓawoɗo ɗum ko ande jombugol jonnita duubugol murtagol ñawlagol luttira ma yennugol mawɓe ɓen ma hirsugol moodi mum ma lancugol cuuɗi ɗin hari ɓawoɗo ɗum alano assalamu aleykum musidɓe woɓɓe darde Jama TV mi salmini on goto kala tere mum den ko ɗo mi rewata mi salmina ɗo neniraɓe babiraɓe kotiraɓe e jajiraɓe mi salmina ɗo yayiraɓe bappiraɓe e kawraɓe salmina miñiraɓe men rewɓe miñiraɓe men worɓe sokaɓe Allah yaltimɓe hoore jaam moƴƴere e nawnuɓe yo Allah dikkinɓe marɓe golle ɓen yoɓe respecte mbuɗɗinɓe de ɓe ala ko golle ɓe yo Allah koroɓe koɓe golla hande kadi en hewtiɗo e alarba 24 août 2022 ɗo e Jama TV cité ensemble hiɗo gandi kono wowi noon ko e 21h30 ha e 22h30 han noon eɗen mari invité e ɓe ɗiɗo marɗen ɗo mais ni tigi tigi on taw ko hewɗo taw ko paykum men ko waɗaɗen affiche lance ɗen hino inne Kinjo paykum ko gandanɗa hoorema fayda hewetake landede go fi makko fewn ɗo par ce que ko waɗi ko no ɗuuɗi ka fokki toon kadi no woɗɗi ko totoɗen Allah tun ko Allah hewtinomo hoore jaam moƴƴere préparé kadi ɗo gandi numéro téléphone on kadi na ko sansata 78 116 82 38 eɗen e Djidje Bouba mi salmini on kadi ka page Facebook page ji ɗin fof kadi on salminama donc ara rewen ɗon salminen kanko Kinjo inne mo assalamu aleykum no way no marsude est ce que micro no huɓɓi taw miya sikka mo huɓɓi awa ɗon na erreur ma ko erreur mo huɓɓi goy voilà waɗi konngol ngol salmina assalamu aleykum hare mi yurike fo mi andina ɓe hare ko paykum maɓɓe kum Choboy Kinjo hare miɗo yuro téléspectateur ɓe ɓen wonɓe darde ɓen ni fo ko live ok Kinjo min falaya représente moƴƴa annamen Kinjo ko honto e Guinée woni ka maɓɓe est ce que a faami donc représente ɗa kadi normal fo no andira honto kadi woni 16 mo gon ɗo fuɗɗoɗen émission on quoi en fait min ko Pita woni ko amin Pita Leymiro ko Liberté 5 ɗo mi basi eyyi miɗo waɗa ɗo musique depuis carrière on depuis 2017 ouais. Ok Kinjo me fatu landade seeɗa musique on a muynu ɗum walla a artu ƴettuɗa walla kono wolirema non même pas ça mi muyna eyyi kay parce que hannande mi finami tawi ɗum komi tun jetti affaire on e famille on quoi e famille on ne eyyi ok musique on ko honno ardirema sifanima no musique ardirema musique juste que min kadi depuis ko wonno paykum mi yiɗi noon darugol américain ɓe ɓen walla guinéen ɓe ɓen a faami ko wimayno ko no welata joni min kay chaque fois say sonoriji ɗin téléphone ji ɗin ni haɗa koye mum mi fijayno affaire on ari han mi jandi affaire mi watti min kadi télécharge de instrumental ji ok donc musique on haari ko mo a duuɓi jeelusi fuɗɗi nadde ma pour ya waɗ ɗum ɗamanti miɗo manti miɗo manti haari ko ma duuɓi jeelu miɗo mari 15 ans 15 ans a yawi idde musique de 15 ans marno ok Kinjo ko honno wuuriɗa e mawɓe par ce que a taw mawɓe na waɗoɓe musique anno ga janɗi a fuɗɗike wadde musique ko honno wuurdiɗo e guere musique on yombade ɓaynami fenu parce que hannande famille on si tawi hannande ari an tun a ƴetti pion ko an ma hara fo wowano waɗude no minne yomba eyyi bon yomba depuis mi fuɗɗi dal minne no fuɗɗonde an no sattuno mais joni alhamdulillah parce que joni ala fin on ɓe jaaɓi affaire on mais avant ari moye lowlu quoi mais ɓe explique nalma o devi ko honno watno so ɓe sali parce que hannande ɓe inni en famille ma ala mo tawduɗa e mum ko dina l'islam e ni tawduɗa mais min kay mi jaaboɓe parce que
hannande ko mi woni wadde ɗo ko na wujjugol a faami ko golle an ko lakkere mi woni wadde affaire on a faami min kay ko ɗum waɗi mais alhamdulillah joni min nata mais si kuɗa est ce que ɓe évita sa waɗi musique fi wano fimugol yarugol sifa ɗin piiji pour bonnugol ça veut dire no woni no ɗara ɗum non oui c'est vrai mais hannande so ndaari ɗum min nayi faydi ko avant ɗum woduno hannande musique no wawma wadde laawol moƴƴol ngol ananma tawi sa jokkano musique watanoma wadde eyyi ça veut dire côté ka connaissance walla ka fo ko connaissance par ce que a wonay neɗɗo man manta ko yalta o ko ma ke dartoɗa moƴƴa ko wattatoɗa kon par ce que hande kayara yimɓeɓe ɓe wattana hiila e ma a faami mais goɗo no wawi wadde non non mais mi sikkino hannande si tawi anta ka fiimo exemple inna a fiima a yara ɗin piiji ɗon fof mais attention parce que neɗɗo ɗo wawi wondere a fiimata a yarta a watta musique mais il faut tawa kadi a daara e hoorema si yalta kiñjo mais noon mi jaabum piw gotum hannande neɗɗo tawi wonde an tara yimata fiimay ko ɗum ɓuuri ɗuɗde joni moɓɓen sa eyo ça sûr eyo kono noon dargol si yaltangol wattagol ko labba ko ɗum ɗum ɗon sande pangue taga ɗon quoi est ce que a faami Par ce que ɗon il faut famodire jama on ina question innugol min komi artiste walla min komi ɗum ɗo neɗɗo dal siɗa yalde kam aɗa duwa dartade moƴƴa non non wawa yalde public on ok so en wi ɗon kinjo ko ɗum addi a wiide indema nden kinjo kinjo min innande fayde min neno tawa e mum no tawa indema nden ça veut dire wayltuɗa quoi innande ok na inde américain ɓe walla français ɓen kingon ɗum no min nayi fayde sa ini lanɗo mais jo on ko inde an nen tawa jo ngo inde nde kinjo ok mais kingon ɗum ɗon moom ko mais kinjo ko hombo woni idole ma alani hombo woni idole ma nini ko min hoore non attention parce que avant tan miɗo marno idole ɓaynami firnu mais joni ni min kay komi idole hoore non ko on idole ma on ɗo on no ari avant mi ari ko Steve ɓuraynolan ɗumannade on tan antade komi heɗotonoade mo ƴawi tum Steve 2014 2015 13 ko on tan wimuno ɓaddono on tan ari ko kanko ɓurayno ɗumanno ko heɗagol mais est ce que bi fuɗɗiɗa musique o ngo naate ɓernde maɗen ha yaltinoɗa single ji joni waɗɗa clip est ce que an Steve mo walluɗa idole on hiɗon mari contact walla on ala non mais ala contact de ɓenami fino mais en fait min hannande miɗo hooli mais jooɗoy to mi waɗoye rencontre tôt ou tard eyyi miɗo hoolin noon eyyi ok kinjo musique 2015 2014 non ɗannayi ɗum ɗon noon par ce que jama o men yiɗata ɗo a faami ka mo nodday ɗo ko nodday ka 78 116 82 38 pour yen famodiri joni kinjo kinjo waɗi école français waɗi alqurana walla ko honɗugi mum tu waɗɗa non mi waɗi fo mi jangi alqurana mi jangi école eyyi donc a fallam wiide sonji ɗi wonɗa e wadde ɗin ko an wonɗe windande hoore ma walla bien sûr ko mi windanta hoore han yaha e studio répéta fof annande si tawi mi compose ay fof komin andata musique ji ɗin falte ɗin fop komi windata fop komi gérani hoore han ok hiɗa mari producteur non mi ala producteur manager non ko charge de communication mi jogui charge de communication donc an ka manager ma tahode non fo tahode ɗum ko ɗum addi ɗum parce que non hannande sa soholilan ɗo woɗi mo yoddata e mum ba pare so tawi aɗa laara piwara wona concert walla pijugo ono toon ɗo woodi momi jontama numéro mo won ɗon yew toon ça veut dire a créé manager mais hannande sey anta ko maison production mi wonno min na hara ɗon ko ménage jo manan mara piiji ɗin fara ko kanko gérata mais na maison de production ko menen ɗon woni gattidirde onon groupe on ka wonno gattidirde eyo noon tigui ok kinjo no weeli ha yeddugol e paykum taw mari ambition fotuɗo mais est ce que eɗa mari métier walla ala métier oui bien sûr miɗo gollude métier on ɗum non mi fembay woni a fembay eyyi ah bon ok mi sikki tungoɗo naati inde mo dara inde mo allo allo wa sawa sawa no ene marsude jam tan no welde alhamdulillah ko hombo e ko honto noddo toon lan nodda Grand Dakar Mohamed Mohamed Grand Dakar ko ɗum fewndi grand a yettude Allah boy no yaade seeɗa nani ko kinjo mi famla yettude seeɗa quoi inu mo ɗon allo allo kinjo allo moɓɓen ɗon e jam jam tan ida jam ça va la golle de a yettude Allah boy nani ye famille on ɗum humpitade seeɗa
ko fenje boy cher quoi mo wadduɗa clip o way mi weltanike mo moƴƴa billahi big respect à toi mi weltike mo non billahi mi photo ma ngem makko ka village maɓɓe quoi fami way c'est mi weltanima moƴƴa quoi barki Allah andi boy cher ko partenaire jam mi haalantama noon inde anden kono on jour fiyandera quoi inchallah non mi andi ay Nino Mohamed ka ala probléme inchallah ko goto weltike moƴƴa no nangran no ok ñawfar andi menen pularo moylo ka mais se kawse kanam rek kontanna trop barke Allah maɓɓe noon ko expliquement ko no woniri andi hande artiste min boy ceer men fréquente ko ɗuuɗi kono mi expliquante ɗo hande nda harma ko maɓɓe expliquant ma kon hande artiste wona yarugo ɗum ko woni artiste c'est vrai est ce que a faami ko waɗugol ko ananda hoorema jama on hande a yalta e fof anda woyi ko ɗo woni artiste ouais c'est ko ɗum noon mi wolli koynane min dal min mo franchement parlé vidéo ma nge boy ceer on c'est bon quoi faami si kaw si kanam re yalla la yalla jappal kontaan naa trop yow Baye Fall nga ok merci Mohamed mi salminimo mi landike sana ala ko ɗon tigi woniri yiltoɗen e kinjo par ce que fewndo men wawata commentude golle maɗen par ce que min heɗaki daral taw clip ko tuma men daari clip ji ɗin min feƴƴiti mi wawa nadde ɗon e détail ji ɗin mais ni ko laaɓi ha laaɓi kon a heeɓi taw clip ji jelu mi waɗi lekki wula haalu mi faama e hiɗimo min e boy ceer moɗo woli on e jomba naati woni nayi harana ɓe mi wonduno avant de miɗo e groupe goo donc minen marno clip ji à part koko mi waɗi solo mais on tan no goɗɗi go ari miɗo toon sa mais ɗiɗo koko mi waɗi solo mo ɗo oɗo clip momi sakkiti yaltinde ɗon waɗi mo wiɗade clip premier on ko honno ko lekki wula acum ƴetta oɗo tawarten allo on jarama no marsude ok ɓe kiti lekki wula misikko ɗum minen ɗayna ka ko honɗum addi lekki wula ko honɗum addi ko honɗum woni kadi lekki wula ɗo way annan tarɗo mari goɗɗo an ma wara kon ɗo woni lekki wula tumo ɓandu ma wara a hulata no goɗɗo noon waɗi andi goɗɗo ko ɗiɗo no waɗi goɗɗo kono min non ata mi ara e ma a jaɓotolanta hawju goɗɗo no waɗi ɗiɗo no waɗi goɗɗo hara ko gorejo ma no waɗi goɗɗo hara ko jiwo welowo ma ɓen ɗo ko hombo e maɓɓe non min ko jiwo min mais no hannde mi ça fait dire min wo hannde min nayi min tigi mi masi mi may kinjo ta dogu responsabilité mi doga no dal tun ha joni min nalma ko an ça veut dire ko landal mi landi min nalma ko ande min ko mi inni ko jiwo joni mais an hono wawiɗa wiide ko jiwo woni lekki wula ina jiwo ma non ɗum hono wawi ƴette affaire d'accord joni goɗɗo nande ƴette mo allo on jarama on jarama awa inde nayi en kaɗoto toon Boubacar Silla on toon ɗannoto ɗo ɗum Medina woy Boubacar Silla woy mais ɗuyte télé on manda siko wonɓe one won ɗon walla ko télé walla allo ok ɓeɗo taw no woodi wonɓe wolde takko maɓɓe taw en wata famodirde wiɗa lekki wula ko jiwo ka lekki wula ko jiwo no hande min on komi imagine mi himi ɗon ko ɗon mi imagine quoi ça veut dire ko lekki wula ko jiwo an non na jiwo mais on question ɗon ça veut dire que on jonnami sikki idée général mais mi landema siko jiwo on walla siko gorko on wiɗalan ko jiwo mais jiwo on ko jiwo ma walla ko jiwo gore ma non min hannde si mi himay exemple komi jooɗo mi miijito miɗo wawi miijitade exemple no DJ Bouba mais na mi miijitiɗa exemple eyo DJ Bouba ɗo ni kanko e goɗɗo harɓe wondi a faami min ko noon ko ami ko longo min kadi mi landon ko noon non toon jiwo on ko gorejo ma quoi o jokki eyo gorejo am wondu ok ko lekki wula gore ma grade wodi firnde DJ vraiment
Kinjo avant angdi ko texte wadda ka mi sikki tun texte bala heda window mo non seulement wode kay da ko dum non min ko gore jom mi voilà inspiration voilà yo bon parce que no way wonde ko gore ma welti mum tawa bon say si tay jo ngala don ngaye ko gore ma wulda ko espère da don jetta winda no way kadi wonde ma an est ce que fami c'est vrai ok sengi wi kale ki wula ko no kadi halu mi fama halu mi fama kombo maruda un problème tawata so haali a famata ko haali ko parce que min hanande min si mi himay idée générale on tigi mi calcule o mo mi wadi da fami e fi arto lekki hula andi ko kambe dido luttide no ka après o da voyage no yeyi Guinée fami falla ko dette go allo ok be yeyi ida andi do lekki wula impare makko parce que non attends non fado kinjo mi jabata melansa ko sonji didi oda ko lekki wula oda ko haalu mi fama yengi wika lekki wula joni ka haalu mi fama wonde joni mi expliquante non mais naya nato lekki wula parce que naya ko mi landama don jabano won non mi joni mi explique dandi anda ko be dido nun ka joni hande ben don après oda yewno voyage a fami tay joni tuma be yoti appel o a fami o lando mo yeso anni ina honde artata haalu mi fama jari haalna mi fama ko mo don ari makko ari ha mini titre on haalu mi fama allo ok gol ari allo oui allo on jarama no marsude on jarama ay kombo on jarama kombo Ahmed Diallo on do ko fara Ahmed Diallo no way no marsude allo wa mi do jentima Ahmed Ndarde on do ni Andret mi do weltani don kadi Kinjo merci beaucoup merci beaucoup frère Côte d'Ivoire merci beaucoup frère merci maintenant nani ayo jarama buy ko ngata ko inni don halu mi fama ok jije plano men don prépare men don halu mi fama parce que men andi jama ko don hatti ok kanko woni Ahmed Diallo depuis Côte d'Ivoire sabini mo kanko ko tabo ko fo halu mi fama ça veut dire ko oui allo aïe Kinjo halu mi fama ça veut dire ko même couple wadda deux musiques on histoire mum ok ko be welduno baytay wula wona hakkude mabbe yimuda premier morceau no on tan don antat be wonduno ko lekki wula mais on tan as be woddondiri afa mais oda yono après hakko halu mi fama o voyage oda no Guinée oda no tayno jontuma be wota appel o ne halu mi fama ko no en halna mi fama après mi modifier fan min ni wada mo halu mi fama ok d'accord goddo kadi kon kifa do ndare mo allo on jarama allo oui edo nga jang allo oui kombo ko jije buba ko ngombo ay odo de ngala famudir makko ok way kin jojoni continue bay mi andi histoire wodi boy bay non après jon non be yo tay no a fami chaque fois o dano na hala no mi famonde atata après idée on ari yan wadi a titre on quoi ok troisième clip on kondo ni minge boy cher hidimo on do kombo mo yidi goddo parce que ina on boy cher wala ko on do yidindiri no menen dido himidi son non yidindiri mi woni halde parce que yidi mo wi don ka yidi menen dio meden yidindiri non mais est ce que ko giggol mo ngo hakkude mo wadi yimudon musique non na giggo mais on no ide fayidi ko fitri minna men fottu ni men jodi mo be amen créer goddum don ide don ko mijida o windata non mais attention c'est vrai non ko addi yidi mo kon ça veut dire ko goddo mon addi titre yidi non ko kanko ari addi titre don mi fama tawdam ka ok don dal don on parce que anta ko fit on de quoi wada kanko no de invité la ok donc en famu dire addo gigoy
no kinjo kinjo dogede question jandi ngone dogude te menen do kala hewdo ala labdina men ko wonda yimde ko post parce que meden andi jiwben e kambe pay ko no meden andi kinjo meden andi test jimon ding affaire jimo ben do foku wondo tun ko giggol mais ala ko mantude ha déjà wombe jenta dembe wombe ndar dembe be jenti ke titre son jimadi est ce que fa mi tun ko do ko kindare sen waway ande sen hebto mo allo on jarama awa ko mbo e ko honto do ton ko jeebu jimbo na allo ok jije ko ni watten ndaren say wonde hebay do clip kinjo goto jama on be anda ko mboni kinjo ka clip si wawe fejjude hey walla ko non tigi woniri e musidɓe mumɓe darde Jama TV mi salmini on goto kala inde mum nden yettode mum nden ko ɗum mi worani on noon e artiste ɓen fewɗo nouveau talent on histoire ji maɓɓe ɗin fof ko fi giggol mi anda ko honɗum addi ɗum tawata mo be no esprit giggol rek te enen ko ɗo tawɗen giggol ça veut dire onon koye faala koye giggol ngol ɓeydo walla ko honɗum waɗi si esprit ɗon e giggol rek mi sikki hannde ko giggol addi en aduna sa tigi ko giggol woni aduna eyyi kay mais no woodi kadi histoire ji goɗɗi go jiltedde non min waɗay ɗum sa mais hannde mi sikkay ko ni wotaw ko giggol parce que hanen da wawi hiɗindirde n'importe qui comme nanen ko wolla kon gorko ma debbo fof
ega way goɗɗo ari accettemo taw allo 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 on jarama allo on jarama ok bisiki tum musidɓe il faut famodire si tawi ɗo nodde si tawi ko télévision on no takko mon on ɗuyta e télévision on ha paron tawa somma ko yalta noddo noon ka téléphone par ce que so ginni on hetto télévision on hetɗon téléphone o ko retour ji ɗiɗi heɓoton te ɗi artande wotere haray ɗi accidiri retour téléphone o retour télévision o wona gotu wonta donc sa noddi ka téléphone automatiquement ko ya ɗuytu télévision on hay sa itta l'image o meeɗa wawi ɗuyde télévision on ha tawa a nantara e amen ka nder télé ga ko fimon joƴƴini en ɗo firi en famodiri joni kinjo en faamiɗo ko sabu gore ma waɗi yimuɗa o morceau ɗo mais min komi constate kon onon yimoɓe ɓen no woodi ɗo piiji buyɗe ɗanɗa hoore ma probléme ji ɗi duwa ɗo wadde écrire windon yimo mais hakkille moɗe mi annda so tawi woni hewtal taw ko watton ɗum walla tawi on dar taw ɗon ko musique gimol ngol ɓurta ton wadde déclenché e jama on waɗi tawi woni koye musique gimol ngol tum base ɗon non mais waɗay ɗum sa mi hannande projet an wonɗo e arde on ɗin piiji ɗon fof no ton a faami mais hannande min groupe mo monno ɗon landi haare ko an woni ala heɗagol son jamais mais minen ari si élection waɗi kala ko waɗi min yalta min yino film mi waɗa rap film a faami juste que ko mama ɗo tumi waɗi goɗɗo ari fano ƴette mo allo 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 assalamu aleykum waleykum salam on jarama no ala toon alhamdoulillahi ko honto notton e ko holno wiyete ɗon mbeɗa nde Grand Dakar ɗo ko Diallo Ismaila Grand Dakar eyi oye Diallo aray miɗo wuro lelande siɗen jam weltano émission mo merci beaucoup e aray meɗen faala ɗon faala ɗon hesbo rap o hokkimo hombo e hombo mi hokkima ɗon fansiɓe amen ɓen fof kala hokkiɗo o ara o faami ya pas de probléme ko gotum nani merci o weltana voilà ko noon tigui woniri kinjo iɗa andi si tawi woni a wadde musique par exemple comme no wiɗa nda wonno groupe parisi élection waɗi o yima e rap ɗuman ɗon fof min waɗa ha joni ɗin ha joni min parce que min depuis mi yalti toon ko 2 mois e fayni min nata a faami a joni taw fusmi ɗum annaki min nata ne ɓaal taw bon way kono andi min clip ji maɗi fof ko giggol ngol woni tan non na clip joni an feƴƴi joni ka yimɓe ɓen lanto ko hombo wiyete kinjo sa wi kinjo to hay tappuɗa fof ka youtube ka ɗuma instagram kala ko tappuɗa fof yiyay ko hombo woni kinjo fata ƴettego ɗo artege mum allo wa eyi on jarama koye jantu nala toon no marsude jantu alhamdulillah inde ndege ka noddo toon mbeɗen Colobane noon no wiyete ɗon ko Abdourahmane Diallo ɓenna star VIP Abdourahmane Diallo eyi no wayi ɗon jantu nala toon ko jantu mbeɗen hettima Abdourahmane kono no welde toon ko woni ɗo min e kinjo meɗen yewde kono gimo makko ngo fof ko fi giggol nani ko fi giggol tun ɗo woni ɗo non ko ɗum ɓe yii kay ko ɗum ɓe yii ko fiɓe woni toon non pay koye ko muytino ko ɓe multina e jiwoy koye ko ha ko ɗum waɗi tawi ko giggol rek ɓe yimata iɗa andi si ɓe yimi giggol ɓe moosi ɓe sewni kinoye koye no moori haray jiwoy koye feeti non ko non woni ayi ka eyi ko haqiqa ok ko ɗum fandi quoi ko ɗum fandi ni quoi jeunesse amen on ko ɗum fewndi ni quoi d' accord jeunesse mon on quoi onon ko noon fewnori ok merci beaucoup ok mbeɗen hiro ɗon kinjo ok merci beaucoup frère mi weltike moƴƴano eyi mbeɗen feltitama ɗon haray pour ko ɓoy jooma mo fonnoɗa ñande Val d'Or o way bappa mi weltike moƴƴano billahi merci beaucoup mi weltike moƴƴano ok merci beaucoup o weltanama depuis Colobane onon ɓe wonɗo men toon fof joni kinjo en andi ko figgigol ngo ɓuurɗo basade mum an a wi ɗo yimi morceau ji ɗanɗa hoorema ko fi élection mais est ce que depuis o coup d'état waɗi quand même Guinée non coup d'état mone haalde waɗi Guinée heɓde joni a heeɓi ko winduɗa e mum walla e ko woni feƴi ton fewɗo heeɓi ko winduɗa e mum mi heeɓi e projet goɗɗo konki allo
allo on jarama allo kombo ɓeɗo de wiɗa ɗo windi a windi histoire mum way projet an wonde ade ɗo projet an docteur love nade ɗo on ɗon min nayi son ko laggine min nitirimo sa notton laggine quoi ok nini ko e préparation album wonɗa projet EP moni o wadde préparé EP man ma ko 7 son wonta ton e son goto bonus ono wi ok joni ko hanke mbole prépara ɗum walla ko antum hoore ma non min ɓe mbondi ɗo ɓeere non yimgol ngol ko antum non ko min tun solo ok dak ƴetten o ɗo allo allo ɓe yeyi to yimɓe huɓɓini télé on ɓe haɓɓiti ɓe ndaara kinjo ɓe wawa nodde ɗo no hulɓini donc kinjo e groupement o fewn ɗo ko antum woni yimo on ko a ɓeeɗa ko heddiɓe ko walloɓe ma way ande min nayi ko yimɓe am mi wondi na walloɓe la yimɓe am eyo donc waltotoɓe ma quoi eyyi kono ko yimɓe am non mi faami koɗo ko woni neɗɗo ande ɗo heɓde yara ko producteur jo walla epiji ɗon mais ko a wondi ñiire ɗengal ngal andi ɗon goɗɗo no difaɗo ƴette mo allo on jarama yantum awa kombo ko Dieynabou Diallo on toon ɗa nodduɗo ɗum liberté 6 woy Dieynabou mbiɗa heeɗima Dieynabou ko ɗum falanoɗa ɗo ko Gimol Faye ko ɗon falano awa a hokkimo mboyon mo mi hokkimo madam Mouté Diallo madame Siré Fall lanni awa mi weltani ko manani Dieynabou mi hiwri keɓɓe liberté 6 ɓen fo e yumma e baye ma nani merci beaucoup an kadi voilà ko ɗon tigi wondiri ko yimɓe ma wonɗa e gollude ko kamɓe ɓe waltatoma ko windugol walla ko sa waɗi texte ma on ha paari ɓe wallama korisugol ngol non min nayi dal affaire windugol ngol non ko min géri affaire fi artiste on mais fi piiji projet ji gono toon kamɓe wallitoto financement recherche waɗin piiji fof partage ugol ok mbuɗɗi sinati noon ko minen gon kadi siɗi naati annande contrat seeɓike komin fof mi accataɓe ok kinjo konto honda wadde musique konto ari jutta hoɓo woni e studio ma préféré ko Medina ne ok goɗɗo ka noddi fado ƴette mo allo voilà ko noon tigi woniri haɗa ko enen e kinjo wonɗo e Jama TV ɗon andi paynkum ko neɓuɗo fuɗɗade wadde musique o yeytiki on âge de 15 ans duuɓi sappo e joyi fuɗɗori fi musique kadi o antini e musique on kanko o muyna ɗum o tawaka galle mabɓe ko kanko woni fuɗɗiɗo musique on nder toon kadi ko tampinnomo moƴƴa par ce que mawɓe ɓe yiɗano kanko waɗa musique mais tawi noon ɓay ƴiƴam makko ɗan ko woni dogude yeeyi ha ɓe waɗi mo ɓe faamimo e faale makko on ɓe jaɓanimo kadi fewndo mo continue ko toon ɗen Allah ko yo Allah wallumo e o heɓa ko faala kon kinjo jombi walla o jombali kinjo jombal de kono ko clip mais jombi ok goɗɗo kadi konki allo ayyay on noddi ha gayni ɓe kesde donc ɓe yeeyi taw kinjo jombal taw ka mais a waɗi clip jomba mi waɗi clip jomba ko ɗum addi ɗum ko miijo a jombay walla non na miijo mi jombay sa on mama ɗon ari no ɗuman ni ko ari dewle ɗuuɗi quoi ok goɗɗo noddi ndaren sen ƴettay mo allo on jarama goy awa ko homɓe ko honto noddu toon ko homɓe HLM Jalal Sene HLM dalal xel ok vraiment mi weltani ko émission mo no laba merci beaucoup mbiɗe salmina ɗon Sindio ok merci beaucoup frère mi weltike moƴƴano hay toujours vraiment yo courage rek quoi yo courage o vraiment mo weltana fotano billahi mi weltanike mo moƴƴa billahi vraiment toujours mbeɗen faala haray kanji ɗo kadi yoɓe yimɓe andan ɗon hoore mo wawa men
wawa ɓeytande men ka hakkille seeɗa seeɗa hara naati affaire giggol tun kadi quoi hara ko wondi e ƴiyal comme e jourap en carrément ko noon tigi woniri hara en weltatike mo kankadi ka woni ɗon depuis aslem kanko ɓe wondi ɓen fof kinjo c'est très important goɗɗo so woni messageur il faut tawa non hannde c'est pas la fin du monde min mi fuɗɗi tun taw mi waɗali taw no DJ wallahi min hannde min nayi fustaw mi waɗali combien de clip waɗɗa ça veut dire quoi combien de clip mais hannde ɗo wawi départ de antar ko mamaya watta sakkitorara waddoy billahi daddoy non ko combien de clip waɗɗa min ko 4 clip e mbaɗi nder 4 clip fof ko giggol non kono no audition ji audioji ɗi men yaltinare na giggol iɗa andi menen hono en 13 men ɗo non fadlan menen ko non na écoutable on ko visibilité on ka si tawnara ko écoutable on iɗa wowno yaade ka radio joɗɗen tege son ji ɗin heɗɗa mais jama on ko ɗum woni hakkille maɓɓe fewn ɗo koko ɓeyta guite maɓɓe ko ɓe anda oui c'est vrai ko ɗum ɗo kaari golli ka ƴetten oɗo noddi allo on jarama ça va o jantungi ɗon e jang awa inde nden e ka noddo ton maramba oui maramba oui oui awa ko son hon mbokataɓe lega ba koru jomba ka awa o ŋokkitiray walla o ŋokka o ŋokkitiray jiwo walla o ŋokka jiwo awa gasi Allah moƴƴi ok merci merci beaucoup ɗo kadi o weltina toon ko noon woniri joni onno DJ mbi anda so yeyata ka résidare clip goɗɗo go kinjo ok jamma on par ce que ta men on ɗo gandi iɗen mari ki deuxiéme invité karmo ko Tidjani tout o jaabo kamɓe kadi ɓe hewtiɗo ɓe habbi kamɓe kadi kamɓe natta ka deuxiéme heure aray waɗen fen émission o mais nini yahen taw e kinjo ha pardegue makko daren clip makko goɗɗo go arten
wala ko tigi woni musidɓe wonɗe jaalde Jama TV enen Djidji Bouba mi salmini on goto kala inde mum nden e yettode mum nden kono mi wodani noon kinjo o solɗo ko kanko de won titiron on no ko ɗo woni lekki wulano lekki wula ok ko woni premier clip on quoi way ko oɗo oɗo attano yimede si watta mo waɗɗen nane quoi ka ok en tout cas o sonɗoɗo yaarɗo ni ɗum no yimira ni wawa say ko ɓe toñaɓe to yimanade kono noon fanken ɗon wala kinjo ka paykum mananda hoorema duuɓi tiiɗal taw ɗuɗali yo allah kore duuɓi buy mais hande siɗa conseillé wala ƴettegoɗo allo jarama jam tun ala ɗon ko jam tun inde nden e kanoɗo ton na inde mon nden e kanoɗo ton Amzo Ba on to nanoɗo ɗo ɗum Medina way Amzo ayja sino kono fewndi ton alhamdulillah no welde yettude Allah boy onon le ton ay c'est bon iɗo weltana émission mo on quoi merci beaucoup oui allô ok hande ni ka paykum quoi parce que mo yima tun andi vraiment ka paykum ka darde mais ko woni ka hoore ko na hakkil pay ko won ton par rapport ma artiste ɓe wonɓe go gore ma waɗoɓe sifa ko wonɗa e wadde kon hande siɗa conseil de ɓe ko honɗum conseil taɓe ko ɓe watta tata koko tata no moƴƴi e maɓɓe hande taw komin tataw tagaɗo dowa taw organisé ade goo a faami avant tout ɗo yawde artiste jo sa woni neɗɗo wonɗo reste positif piyungu ay fus ngallintama quoi ngare ko ndomi conseil ta fo goɗɗo ko yiwɗa haw ko doy tum watta mais no wodi artiste ɓen naɗe fo woɓɓen débutant on hara no muusi ɓe débutay kamɓe woɓɓe ɓe gollita ha goɗɗum yalta ɓe holla hoƴƴudu kon ɗum yiɗa ɗum walla yomi yiltoye question pour no famira no mi famali a famali kinjo e gore mum ɓen gila ko ɓe wonno pay koye kamɓe waddi piiji ɗi fof fewdo satti a faami addu bunnogay addu 100 francs waɗen ataya boy may boîte hande ko 500 harada kono fiji wala kono fiji ɗi ça veut dire affaire o départ o muusa ha mais ɓe sutana kinjo ha mbuɗɗi heɓo ça veut dire minalma mais mi tegu tugema yaha ha kinjo ande watta voyage de est ce que a faami bon salon antude fi wonɓe ɓawa mo andi goɗɗo noddi kono ƴettemo taw mi arta e ma allo on jarama jam tun ala ɗon alhamdulillah ko ombo ha joni ko retour Amzo Ba on quoi ita oui Amzo oui sinon hono fewndi ton yettude Allah buy awa petin kum kinjo ba aray mo felicita mo weltana ko ay mo bigo ba merci beaucoup ayga meɗen mbawa makko ka o yimata loofu ɗo meɗen mbawa makko e kende ɗen fof quoi merci grand Amzo merci way o courage rek o wakkilo hunde fo hunde ɓenna e goto gaynata ko si tawi o wakkilaki quoi billahi non telimide de kamɓe ko ɓenni ko telimile goto gaynayi yeyke ayga donc min on dal min o miɗo tawti mo quoi yo yimam men loovo on quoi yo limu loovo ko porle ngala ko gotu yeltiga moƴƴano ko Amzo ok weltanama yore doole quoi ok porle ngala merci way merci beaucoup a jarama nani voilà ko non tigi woniri e Amzo e weltanima ko kanka weltanima ko moƴƴa kinjo mbiɗa andi sa mi anda sa heɗike on son walla sa heɗaki son Ismaïla Lo Dakar la gandi sa heɗike son on a famay himo yimi morceau makko eni ñodon togdi nane ataya bula yalla worksale tuuti habotoñu ça veut dire qu'on question mi umadan ɗo andi no wodi woɓɓe min handende ok allo oui on jarama ala ton a jantun ko hombo e ko hontonoɗo ton mi ko Grand Dakar mi woni ko Sal Bobo depuis Grand Dakar Jal Bobo Grand Dakar oui Zal ala ton alhamdulillah ono le ton alhamdulillah bismillah Zal mais o kim jomi fano yeddugo le mun quoi assalamu alaikum big salam Zal kon noy nice ano welde alhamdulillah ko fewndi nice weltanike mo moƴƴa noon de no vraiment billahi affaire no laba quoi big respect à toi weltanike mo moƴƴa ara mi bawma mi yitir bawma billahi weltanike mo moƴƴa noon mam Zal
ara kadi jentiɓe laɓɓe fof wonno kotan kadi Alpha Omar walla kotan Saliou depuis Grand Dakar ɓe fof para ɓe heɗiti lam e partenaire Diandi Bouba Moni c'est vrai e ɓen wan Hawa Ba ɓe fof para ɓe weltana ko cancer ji ɗin noon hay ka are vraiment billahi mi witiri ɓawma billahi golle ɗe no nafa quoi merci beaucoup merci beaucoup merci Mam Sall ok voilà non woniri Mam Sall depuis Grand Dakar en salminimo kanko ɓe wondi ɓen fof Kinjo ko paykum ko ganduɗa hoore ma wonkuge gollude Kinjo wiɗa ko conseil ɗa sukaɓe ɓen ko comportement moƴƴo wona reste positif voilà voilà joni noon arten ka sa heeɓi comme no Ismaël Lo yimiri noon no woodi woɓɓe si ɓe heeɓi tumba yegitay gore o question de ɓe yiɗaji jabomo ɓe ɗumɗoni fo eyyi goɗɗo no di kadi ennemo allo DJ Bouba na on jarama na lato alhamdulillahi on jang ko jantun ko yette bari ɓen ni Sambe ka iɗon e jang jantun na lato yedde Allah boyi ɗon e jang ngulendi ngulendi no jokka nane sina men wayri on nande nafi yiwgollon kan no giwri kam ɗon ɗellande ko siɗon e jang awa meɗen e jang vraiment a weltanama boyi on jarama ok merci beaucoup jarama nani voilà min salminiɓe Ngor ɓen oɗo ko Ngor wonɗange nodde France Joko neeɓi en salminimo kankadi Hawa Bari Timpi Madina wonɗo ɗo e Ngor mi salminima Buy ok Kinjo aɗa andi jeune on sa fuɗɗike ligge ƴette no question ɗo ɓe falaka ti allo oui grand ça va on jarama no marsude sara ko tuni awa inde nenge kanoɗo ton Bouba Moni depuis Grand Dakar Bouba Moni Grand Dakar Kinjo mi famno yewtude inu moɗo ngalo sawaye wa Grand Dakar Kinjo mawɓe mi weltike moƴƴa noon sino aɗa yewtiri ɓawma billahi wallahi talla merci billahi bon courage on ɗandi kono woni guetto yuɗɓe am ɓen ok ara nenne o wima kay félicitation vrai kadi merci beaucoup mi weltike moƴƴa aɗa salminaɗa weltana vrai kadi billahi mi weltanike o moƴƴa billahi ko noon ɓuuri ok ko ɗon tigi woniri Kinjo joni o question mi ala rewde makko ɓuuri ɗuma no jaɓa par ce que andi kam on no jabola je faami joni dal min ko minata hande ƴette goɗo kadi taw goɗɗo kadi ari allo ok yeyi way hande tagaɗo sa waɗi doyi yimɓe ɓe yaaduɗa ɓen kamɓe tigi ɓe oma hoolade ko a faami mais hannande mi stay ala ko min e ɓen ɗon ŋatidiri ñiiƴe haysi mi heɓoy honɗum tigi de ko ɓen ɗon woni giɗo am min miɗo anndi ɗum eyyi ok ƴettengoɗo arten allo aya ça veut dire ko ɓen ɗon woni giɗo ma o mais est ce que na giɗo débutant après si résultat heɓli ke tum yeggitaɓe ƴettemo question ko allo DJ Bouba nam jarama nalaɗo ko jantun ko homɓe honto nodde ton ko Prince Diallo jooɗiɗo ɗo Medina Prince Diallo Prince Diallo eyi ara miɗo ɗon Kinjo merci beaucoup frère Prince ono ina jam nayi sa mawɓen ɗon e jang alhamdulillah no ɓeɗa weltanima boy billahi merci jomba naati ka ton ka no jomono naati moko lawol amoko lawol bappo taw waɗ ɗum ka ok ala wirke giɗo jama wirke wonɓe darreɓe fof merci beaucoup ala de courage quoi ala diyeɓe mbiɗa weltanima quoi ok ala jarama assalamu aleykum fo salminama merci beaucoup a jarama nani merci beaucoup Kinjo il faut garder o question men o ça veut dire mi yiɗa waɗa calierement on affaire o muusa e sukaɓe yaw no hannde min kadi komi neɗɗo dimo mo konngol a faami mi toraki Allah ɗum ɗon e adunama momi yangodi on mi andite yanta e siko jour goto mi ŋattidiri ñiiƴe fi piyum jasi Allah moƴƴi yo taw onomi andi artiste ɓe ɓuyi ɓe ananda hoore ma ko ni ɓe weliri ɗengal ka defi mais si yeeya goɗɗo naati ɓe ejjitay de ƴette goɗɗo allo on jarama Allah no welɗe ko jantuno marsude seeɗa ko mi Mouhamed yeltiti ɗo hamboni tagam men taganan clip ɗon kanko boyteeɗon
est-ce que ok men tegay mo fade men tegay mo boy cheron anani ouais c'est vrai men tegay Be buba nam wi kimzo binana hajol mahala fi boy cher quoi te anda kambe yama gana hambe o yedo aka village non village même quoi famille non ni ko bi woni nan dak mo taw fi question ngami be makko hay goto parce que na andi affaire on kan wadi ordre ka no habba ouais non mi wolay fi makko non na question de ay affaire de problème wala goddo go famille kono andi goddo kadi mi hande si min darima na antigi wadi ha min daruma parce que wodi kam attima andude ko famille ouais c'est vrai a faami ka momi andirma on joni si minana la wala inde makko sikka ya quelque chose te anga déplacer ka ya ka village amen non mo nyela tigi bon d'accord min ni grand ida andi ko clip mo wido men tego na don kambe do be woni donc si clip on tegama ko après dum dom mi makko men yotta fi mo goldio est-ce que afami ok c'est bon mi faami wi e bi gadi video no wonnamo question wadorde question jini ko nonde parce que hande artiste a base ta ko hunde wotere andi artiste kanyum wona hunde wotere na wigol ko giggol to yimata waday mélange o watta oui a faami ka hande jamanu mo lendo giggol no yime moƴƴo mais surtout enen guinen hande no mari chose mo anna horma ɗum noon ko c'est important pour waɗen ɗum no hande sa ndaari pullo fouta no warire comme gertogal ka hande kamen ko a faami ouais joni ɗum noon kamɓe artiste ɓe ɓe yalta ɓe waɗi sifa comme hebdo rap ko watta kon ɗum noon no foti surtout minen mi wona koye ɗuma jeunesse comme ɓeɗo en gananda harma ko minen jokkodirta jamma e ñalawma ɓe waɗa même chose hara minen weltoto ɗum ko a darugol tawi ɓaymi c'est la première fois mi jooɗo mi daara télé ɗen c'est la première fois merci beaucoup mais weltanike Baboy ok merci ok merci a jarama nani ok Kinjo e ngarta ko wi kon inchallah jon do parce que tamen ngol ngandi ko gasi be kankede o clip jidindi de ko mo woli fi boy chero parce que mi fala yewten fi boy cher tegen clip on parce que na dun tango yaay be landi la tegay jomba nati après non jomba nati non après ko no wante joni Kinjo boy cher ko no ange makko yidi don ha nabdi don ha wawdon tegdude musique onon dido accu do taw allo Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Jije Buba. Oui. Anjara mangere jang. Ko jantu nala ton ko hombe. Alhamdulillah ko modou Masaliou Grand Dakar. Modou Masaliou Grand Dakar. Ah oui. No way don. Ala to ngire jang. Ko jantu ngonon le ton. Alhamdulillah tude Allah. Bismillah Modou Masaliou. Awa yo Kinjo mi salminamo. Inu allo. Allo Kinjo. Allo Mawɓeng Grand Dakar ɗo e jang. Alhamdulillah nala ton. No wutti ka. Alhamdulillah tude Allah boy. Famille on fo no e jan ton. Wallahi be fo be jam. Am weltani ko moƴƴa de bappa. Menen ɓuri weltade. Eyi ka ko goto. Ala fima ko dow. Merci beaucoup frère. Billahi mi welti. Wallahi. Ala mi weltani mambourado moƴƴuru. Billahi mi welti ko moƴƴa non. Wallahi hande hede nde ne weli quoi. Ouais c'est vrai. Ala mi weltoro ma moƴƴa. Billahi kono woni doole annen kay. Non yo Allah ɓantu fima. Amin. Wallahi kala ɓanto culture gueɗen haɗa men duwani on tigui. Amin. Wallahi wiye amin nami. Merci amin. Ala duwaji no jabade inchallah. Ok Modou Masaliou. ala on jarama. Ok o weltanama donc ko noon tigi woniri Modou Masaliou depuis Grand Dakar ɓe weltanama kamɓe kadi e koɓe wondi kon Kinjo ni Boy Thier quoi. Boy Thier way. Oui Boy Thier mingi makko rencontre amen faydi min nayi ko fi par concert makko no a fami ɗo quand ça peur mais ɗon min andi après relation naati entre amen moƴƴete joni mi yahay ko makko aray ko an non attends avant concert on ko honno andiri ɗo ko WhatsApp ni min andidiri avant concert o invite ma walla invité lan concert e kanko invité lan concert makko ko ɗum min no a faami après noon ko ɗon rencontre ji ɗin waɗi tawi joni ɓay concert on feƴƴi o waɗay lan fréquente mi kadi mi fréquente ko makko comme no ɗo wolir noon par ce que min kadi hannande min nayi ko neɗɗo dimo a faami sina ɗum min kadi mi watano yahude mi wonda e makko a faami mi yaada relation ji mi yaa ko maɓɓe village maɓɓe on ko honto e ko ñeela to dongol tuma quoi non ko côté to
ono de kulsitellon se ayode kundaron okay na nyela ka menga nyela ton yima ya telentom ya ko mabbe billahi ko pelle odo nandi on dardo lando wandi to afami no ammo mare mi tourne de quoi après kanko ala fin de compte ko yada ton ko reaction on bo wadi kanko no ko neddo mojo bayna am fenu ko woni ko mabbe kon ton fop be fo be akiriranno don ni wa nyela fo mi do weltani be billahi okay mais kanko e mo do wala do no ni ko to mi acci mo mi ata parce que mi wonu ko mabbe don une semaine ko fay après mi yeyi non ko amen min kadi après no mi atti Dakar okay vraiment golle moje mais songo hakkude mon ko mbo mon no ko kanko dumani ko page makko dum kanko invité na fitri ok jette ngodo waden clip maw dare no wandiren parce que tango be kadari alaykum salam ya ramadan ala ta ko jantu hido nge jam ko hombe ko honno nden yetu dal anan ko yo ndo dental mi nyawli kene me awa ala ta fo yedde Allah buy na mi ton ka mo la ba mana ya me stam ya lon ka kinja kinjo merci beaucoup frère mi weltani ko mo jaba nyawli ke no yinde nden okay be yo batay ay ko dum mi weltani ko mo dal mo jaba mi anda ka di malgré ke inde de okay weltana mo nani okay on jaram merci beaucoup frère voilà ko don tigi woni jije stay woni clip no don wala même mo haysio inalo ya ha fin parce que tant on pressé jombanati do onate do jombanati ko woni wandangal no tamba pa no men jombanati parce que ina jombale si wakati jombon ko no bojaw jombi clip on o jombi so jimabbe di fop ko fi giggol ko pay ko yalla ko be giggol mo yon nani amin e salata ko amin minata wa me kinjo mi do landa de mado question ji nay ouais répondre la non mi farra non ok ara wala le outouet ok famika ouais ok premier question mo fala ma landa don kinjo e nyameteji ginem ben fulbe futa ben kon num buray ma welde min ko ma fe hako putte Purta la welde de ifena tami ko pullo futa ma fe hako ay kay dun don mom si wi don e hondum kadi e nyameteji din nyameteji din ko dun don dale jabere e jabere no anka wore pul yette godo arte kadi ndare kombo allo oui retour de Moni Grand Dakar na o retour de Moni Moni ay gonno ak jantu yo kinjo ka bi fala kadi inu mo allo ay kinjo ko Moni kadi ha way bapa Moni mabbe so ko katega joni arla yalti ko ndo mi fala yo hilti tangi kay parce que go weli kono weli Moni afalam e DJ Buba de dando Moni DJ Buba jabana en don de parce que ande ko pour men no ande kadi embouteillage jogi la mo billahi tab minni ido nganti mi wata on sala nanda fus kono ko 22h30 duade jipade ka dari ko 22h combien mar dari ko 22h jelu marden don directeur télé on be no ari do habe hoti be ni wosi mi feji mi yobay ko heddi ko kinjo do renti be go jombanati dogay Grand Dakar kadi ha gasi ala problème ok Grand Dakar aussi ok mi yetti ko mo non na Moni a weltana mo buy ok Kimjo merci papa Moni ok merci Aïka oui merci beaucoup Moni big up voilà kinjo wiida ko jabre e ma fi ha ko puté buray ma welde ouais ma fi nyamete on kadi kono buray ma mettude nyamete on ma fi tiga on welta ma fi tiga ndai sa sudal don do kay ok kinjo deux personnes be wonda nabdude deux personnes yimbe dido be wonda nabdude mi fala ma pose des questions mum non ni dedi mata famika ko hombo ni gido ma e ko hombo ni weldijo ma non question no wata mo javade franchement je suis vraiment désolé mais wata mo javade non wata javade on question no ah bon anda hombo ni gido ma non mi do andi sa ko no woni hannde wobbe ita inde mu yalta quoi gido ma e weldijo ma nimmiro andi tigi kono mi inni wobbe go jabata inde mu yalta image d'accord jon suuda inde gido ma on ko gorko weldijo ma on ko debbo walla go fo
ko fole DJ. Ok, Kinjo, dernière question qui dimone ande mali. Ko ndum burema welde e aduna. Ko ndum burtalam welde aduna. Ah, on question donc. Ko jange salam burtala welde aduna. Ko ndum burema mettude. Ko Sonko wile piro. Sonko e piro. Okay. Zikato nyata ka. Non, mitonya. Ok, Kinjo tamme ngol lanni parce que ay invité en kadi ka be fala ma hawjude. Joni ko hono wonde wayndidde. Are juste taw mi weltano fow mi weltano ma antaw DJ Bouba invitation e gido jamado weltano ke be mi ardi ben Murtaru e Ablay e Bouba wati mango belan waltade mi Alpha Charoy e wali bet 5 fow e Masde e kenan be mecci tombe fow dan weltani ke fow jamaon belan sutunu de ben ko min tabe be yobe habbo ko chaîne YouTube Kinjo officiel be walito lan clipam mo yaltine bal 2 semaines hebi hande be yobe walito lan ya feron are ko dum non ok Kinjo be do induma teddungal mom fi anniversaire DJ Bouba la Guineke kono wala la Guineke ok on émission wonda wat dogo non famille non non balé teddungal me yo hesel on prépare to moka non on prépare to ndo yo yandu ok musibbe wonnobe jarde Jama TV enen Kinjo ko haado arden ha e lawol go kadi e ide goddo go e waynoray kanyum e somma ko mo wadi clip jomba ko na kanko jombi de ko yo laabu o ni woko gore makko jombi kono on kadi ka der clip o jombi on kadi laabi ni poy e kanko kadi e Aisha mi weltanobe kambe rido kanko sudo rolo ni Aisha e bappo juye mi weltani ke fo ok indom bye bye la ngandi DJ wala don clip on ka wayndere nge Kinjo ok acca mi ha die babem inni kambe kabe subani mano odon jonga
ok assalamu aleykum musidɓe wonɓe darde Jama TV on yafuto eɗon andi mi haala noon eɗen mari invité molanaɓe no inne karmo ko Tidjani Duwo Diabo Allah waɗi kamɓe kadi ɓe hewtiɗo ere men on o feƴƴu seeɗa mais toujours ɓayi hari ɗon deno sahiɓe ka lawol ɗon andi ɗon habbi min salmini on goto kala inde mum nden e yettore mum nden joni ko watten sina salmodirgo e karmo ko Tidjani ɓe présente o inde maɓɓe nden e ko hontoni ko maɓɓe assalamu aleykum karmo ko Tidjani. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Joni ɗo wawi présentade inde monne ko honto jeeyaɗon. Tigi tigi kamen majjinaki haray kadi ko en hewri ke kala wonɓe ka ɓoggol en salmini communauté wontiranɓe en Sénégal ɗo ɓen e kala guinéen jo jeeyaɗo leydi Sénégal e kala mo Allah waɗi tawi artike makko no Sénégal ɗo fewno ɗo en salmini kala sortissant jo jeeyaɗo e leydi Afrique karam ko Amadou Tidjani Télémélé Duwo Diabo international e ɗe balɗe ɓe déplacino ɓe yawno yahallaji men ɗi lagine ha yeeso toon Allah waɗi kadi e o mujija waɗiri ni o payi kumen Allah waɗi feƴƴini o talibajo men en ari kadi e tintudugol jamma o andiɗen kadi jamma on toujours hiɗen wuuri toujours hiɗen wakam ka côté les gendarmerie ka wonno ɗe lawɗen hara ɗen hiwro kala guinéen jo mo haaju mum moƴƴi e kala guinéen jo e wonɗo e ndi leydi hiɗen weltano Allah subhanahu wa taala tawde o okki en sugu makkisal e tawde kadi guinéenɓe wonɓe ɗo ɓen hiɓe teddina e leydi ndin en torki Allah enen kadi yo teddungal ɓeydu yiltade ka meɗen. Allahumma amina. Karmo ko en andi ko Guinée mais karmo ko Tidjani en réalité en Guinée ko honto woni ka maɓɓe ko ɗum men faala famude ko non woniri merci Dj Bouba. Haray karam Tidjani Ba Duwo Diabo Guinée Conakry haray ɗen andi ko Télémélé Center Pegeti Biro ka joddu fello ɓeyden ka kankiranje haray ɗen salmina communauté wontirɓe Sénégal ɗo ɓen ha hewta ɓe Télémélé ɓen ha hewta ɓe Center ɓen ha hewta ɓe Pegeti Biro ɓen fof ɗen salmina wontirɓe Wakam wontirɓe Tilel kala wonɓe noddo Katarbi wonɓe ka direct ɗo ɓen hiɗen hiwro jamaji ɗin fop haray karam ko Tidjani ñawdo o ɓe andi fifina tawa waɗoɓe toraɗala jaabina fi faalaɓe yaade leyɗe walla faalaɓe ñawdade ko laaɓi walla marɓe nawnaje tawɗe ko ɗe danger on andi nawnare no wawi wonde danger inna ko nde danger haranade danger nawna on ko hutiɗa ko kon ɗo warete haray ɗen weltano jamaji ɗin fof hiɗen lando e taɓe yejjutu numéro karam Tidjani on ko 00228 e 78 184 20 96 karam ko Tidjani Wakam ka côté les gendarmerie Wakam haray ɗen hiwro client ɓe maɓɓe wontirɓe Sénégal ɓen dallo monde entiére karam ko Tidjani jooma denta Europe Afrique haray men salmini kala dijejo wonɗo e leydi Sénégal. D'accord karam ko Tidjani o karam ko yagal ko watton e mom ko watton ɗo ko mbeɗen faala landade pigui ɗiɗi mum min humpito jama on kadi humpito karmo ko Tidjani ɓe janggu Qur'ana ɓe fuɗɗi karmo ko yagal walla Qur'ana on karmo ko yagal ngal feeñu e maɓɓe par ce que woɓɓe ko noon woni e gollirde eyyi ko noon karmo ko Tidjani Duwo Diabo ko noon woniri ko wiyete dokkal Allah subhanahu wa taala ko ɗum rewata e junngo gaño koye junngo giɗo rewata si tawi noon Allah ari lorrade ara dokkal ngal koye junngo gaño arata e hiɗen weltano jamaji ɗin fof hiɗen lando fof si tawi wonino e jaam e hiɗen andi e nder programme ji wonɗi ɗo ɗin e si Allah okkete hunde o jaabinay e yiɓɓe maɓe karam ko Amadou Tidjani o naɓama jande nokkel ɗiɗi nokkel tati kono hunde fof hunde ndeɗa hiɓe hunde Dj Bouba harayno e ñaragal ma ngal vrai mauvais ko vrai mauvais wonɗa vrai départ ko e vrai départ wonɗa e nde Allah no hokke hunde haray mo reenuma ka ɓernde hiɗa essuya noon waɗa yana imo kortokatano ɗo ha kono haray Allah no andi ko ambo won ɓordema ka o taguma haray mo humpitima himo wonma ka tagude bon idée maya bon mauvais karam ko Tidjani ko yangoduɓe karam ko yagal yangoduɓe talibaɓe Afrique ɓen ha Allah junniɓe kaɓe guura ɗo kadi noon wona kadi wiigol hi karam ko Tidjani sottana ka affaire karam ko tawɓe walli yagal ko tawɓe ɗe golle kono yeru komi golli ko e leydi Télémélé ndi e makko baɓe boyno Télémélé haray no jiiɓi ko hombo woni karam ko Tidjani Duwo Diabo ko pay kun
ko suka yaadeteɗo sa foti e karam ko tijani sina hara wolna ko ɓen kam tijani andata ok karama ko tijani golle ko golloton kon par ce que jama on no woodi piiji wuyɗi ɓe landoto haray mi faala naate on ɗon domain karama ko tijjani affaire jinna no woodi feetuɓe woɓɓe hara ko gere kadi no woodi woɓɓe ko yanoɓe jinna vake est ce que karama ko tijjani no waɗa ɗum eyi karama tijjani toro Allah ɗum o yi ko yoton ko yiyete talbeyagal ko très simplement yo toroto Allah ñawdugol ko Allah ñawdata gogo mo hoto lakara wala ñawdude kono non wano fetere duo jaabo no toro Allah e muɗum wano nawnugol affaire fi nawnare hara ko ɓaleɓe inna ko ñanne ko nawnaje go duo jaabo no hawrita e muɗum e miɗo faala yaade miɗo déposé ami ronki sa heeɓi sadaka on no wawi yombude miɗo déposé kaydi Europe mi heɓali kaydi sa yi heeɓi sadaka on no wawi yombude dalla mundu entiére sa jogui ke ɓerde laaɓude hewti ko karamti hen duo jaabo a heɓay ko falɗaka e junggo mabɓe sa ɓadiki kadi karamti jani duo jaabo tawi ardale ɓerde moƴƴere ko andugol siɓe wawi siɓe wawata wawa gillannoto kadi andata siɓe wawi ko ɓerde nden woni ko fibano adama mi ari Dakar ɗo mi aritike mi ari Dakar ɗo mi arti kono yallah sottini logement o yallah sensé numéro o yallah sensé comportement bien sûr haysi tawi cuuɗi eɓaki Dakar ɗo awa haysi tawi woni galleji eɓaki Dakar ɗo duo jaabo koɓe très simplement hiɓe yiɗi jama o hiɓe yiɗi sukkaɓe ɓen hiɓe yiɗi suddi ɓen hiɓe teddini mawɓe ɓen sago amen kadi mo ara e amen nawnare kala nde o mari yo teddin hoore makko karama kojo duwaka wirde banu adama karama kojo duwaka wirtede si o waɗali ko annan fof habbanoki ɓay lanɗo no wawi arde o ƴamala Sénégal ɗo o waɗa ko annan habbaki karama ko ƴen wadde ko annan habbaki kono no fadehi mo heƴodira mo wiyede wi mi wiya hi yiɓɓe ɓe eɓe wi Allah taw hara ko yiɓɓe makko ɓe ɓuuri folude hara e duo jabba koɓe international e golle maɓɓe ɗe ɓe dumbiti 800 personnes dumbaɓe duuɓi 10 duuɓi 9 duuɓi 20 ɓe gollani fiyon ɓe Israel no ɓuuri 40 personnes ɓeɓe gollani Israel tawa ɓe e denta wiyetegal Europe Afrique gal no ɓuuri kadi 40 personnes wonɓe saabu heɓude kayde nder Europe haray ko ɗum joƴƴini kam to yiya dallo monde entiére ko ɗum addi ɓe ɗo siwi onon dijeɓe ɗe on yiɓe yaada ɗo yaade on e dj Diawo en Ceerno Bari en e dj Diallo en sa yi onon kadi on hiɓata on haɓata kamen ari hara ɗo weltisi men ari ko ɓay onon naali ko tawi yadota koye amen sina ɗum harani wacciri me waɗande publicité donc sa nani a ñaamiga goɗɗo ko ɓay no welde ɗe yiɗana sina ɗum ko ñande tere rewata to ñaama nde a ñanda nami artata ɗon ok karmo ko tijjani mi nani mako mo ngo mi weltike mi faala tun kadi andude par ce que en laaɓodiri ka fii ka ñawɗugol jinnaɗa feetu ɓen 800 personnes e poussiére no laaɓi poyi e nder aduna Allah boyno moƴƴi seede ɗum on toroto Allah jaabina naamo on wawata mais son toriki Allah no okka on polgo mo nawni ari on wallaymo ha heeɓi sadaka wi hayfay ok mo nawni ari tawi kadi hayfata mi yettomo mi yaali wigol hayfata on ko Allah wonen ok so feƴƴi ɗon yahen ka programme manoɗa hoorema jama on kadi hino waɗi hakkille mum fii ka yaadu mi nani ɗon inna mono faala yaade so ari ka mon on torinike mo ko hasi kon Allah no wawi on okkude fiyo yaw kono woniri kono woni sikki mi nani ɗum ɗon nam iwen ɗon kadi fi probléme visa ji ɗin parfois woɓɓe no naata fi visa kadiji ɗin kalo donc wi ɗon kadi ɓano ɓen si ɓe ari ka mum si Allah waɗi on yiidi ɗon woyitorade Allah newo kon polgal newo nokkelgo e ko noon par ce que andi hunde goɗɗo wawatnako no makiɗo noon o makino ko ara noon goɗɗo wawata wiide miɗo wawi hunde 100% inchallah ko Allah olan ɗon woni ko okkay ma ko client ɓen kadi wallidata kaari voilà ko international an ko ya wi tumi gollay ok ɓaynarem ɗo heɓata ok ko noon tigi woniri sen iwi ɗon kadi no woodi ɓe annduɗa hoore ma ɗo no mari probléme fi probléme ƴettere soit disant ko gorko on walla ko debbo on hara fi ƴettugol no sattani ɓe walla fi ƴettede no sattani ɓe ɗum ɗon kadi est ce que kalma ko tijjani no trop fi ɗum eyi e digne maniére e fi ka wi ɗon taw fi yaaduɗa e sa ari a falama yaadu nokkugo ko lissegara nokkugo ko golle nokkugo ko explication min anda mañon no nadirɗa visa ma on no ko réel walla na réel si min andina réel mi yettama ya yalto en domaine si a jaaɓi yalta sa yaltali min andi ko mbuuɗi ɓewne ñamude ok no mi faala famide ko ɗon ko donc mo ari kamon fi probléme visa kaydi jiɗɗo natira noon so on daranimo ɓen famay automatiquement on famay sa woni min yeytotomo laaɗoto walla laata ko laawol fewgol o naddi kaydi jiɗi walla nayi laawol fewgol fof min yewtaymo si tawi kadi ko kanko mo wawi nadde laawol fewgol tawa dépose ɗon feewa
himo wayde mbuddi makko laaɓuɗi tawa wonɓe golde ɓen ɓe feewa donc si gay koy koye wopodiri tun si gay koy koye wopodiri tun wawata moƴƴude donc ɓe wawi arde kadi tawa kamɓe faalaɓe yahugol ɓe faala yaade kono ɓeytata jawdi awana ɓoɓe ɓen e wonoɓe saabu ɓen ko ma ɓe yoɓe sa goɗɗo nena si weelama ñaama sirtike soƴƴa si yari café i abboto coƴƴa habboto hirande ko fi yo moƴƴu awa sa faalama yaade kadi a wona e comportement yo haysa ala jawdi a laaɓay ok iwi ɗon musidɓe o nani karma koyen koɓe ma kon la poste mono faala yaadu no woodi no déposita kaydiji ɗi soit disant an kaydiji ɗi déposɗa ɗi no dépositɗa ɗo no moƴƴi walla no dépositɗa ɗo moƴƴa ɗum fof no woodi kono kamɓe inchallah sa ari ka maɓɓe no woodi no ɓe guerta ha ɓe anda est ce que ko wonɗa kon ko laawol walla eɓe wonduɗa ɓen no wondi e laawol ok sen iwi ɗon karma koyen mi wolani on fi ka ƴettere miɗo yawde mum arde ka ƴettere nam fi kadi ka dewgal no woodi sonnaɓe woɓɓe ɓen ko wayruɗa ko a gorko ko ha jombaɓe ɓorandeɓe kaɓe hewti welduɗon hande kadi kamɓe haɓɓi tubama e wudere nde gama sa tewtike ɓen ɗon ɗiɗo natata ɗon sa yi accita e ɓen ko ɓen immoto goroya jaɓa ko addirɗaɓe kon inna na goɗɗo nat ɗon no woodi worɓe go kadi ko worɓe killi kokko si ɓe addoyi ɓe addi ɗiɗo tato ɓe andano matine sina ɓurɗo darde walla ɓurɗo ma fen wo kaɓe addi ɓe liɓi ɗon ɗum kadi ɓe darta etele garawol ngol e mesalal ngal ko ɓooyi wonde fade goɗɗo mum si garawol ngol addaka waraka ka mesala yaata ko debbo woni responsable jon galle on façon comportement dewgal no woodi no woni nokkugo toujours no mi yewtiri on ka yaadu ko yewtere sa ari ɓe wawi mi feppodira e ɓe ngoan a towni ɗe ngal min anda on to fo toon woni mais si koye côté ma woni min tooñe mais no woodi woɓɓe ɓeranda hoore mum karma koyen no woodi woɓɓe ɓeranda hoore ma hara ɓe meeɗa heɓde ɓeygu no woodi ɓeranda hoore ma ɓe meeɗa heɓde moodi hara ɗum no soñji ɓe ko honɗum waɗata ɗum ɗon no doodi woɓɓe hara no waɗi promesse ji hiɓe ñamani woɓɓe buyɓe liggoɓe tawat ɗum wona ñoƴƴini woni jiidiraɓe wona jiidiraɓe hay worɓe ɓen hino woodi kadi woɓɓe hara no wondi e jinna seytane hara kayɗa ɓeɓe tarta horne ɓeɓa probléme ji jinnawi gi hara no suuɗi no ɓamaɓe no hoynaɓe piiji ɗin fou ɗum kadi faade a ñawdaki ƴammuɗo wo yiltoto no woodi woɓɓe kadi wonɓe ka nder famille hara famille ji muɗi no suuɗi no anda ɓayɗe mari hoodere arsike ɓe suuɗoɓe waɗa ko boni ley ayi si moƴƴay a daɗɗay famille si bonay a daɗɗay famille sa faala daɗude famille ma o a hokkorayɓe ɓe duwo sa faalama kadi habdude famille ma o toujours haysi ɓe toñima a wirtataɓe a jokka e Allah saabu sa wi famille ma moƴƴa ƴama o inna a moƴƴa etele e nder 100% e nder aduna o divorce ko woni e aduna on kon e yo Allah dandu en e heeɗiɓe ka layni ɗo ɓen ɗaccanela hakke hande pulla futa divorce on no ɗuuɗi kadi suɓugol ka okka no ɓuuri landagol hono hettirta kala ka sa yi goɗɗo hande en jikkinike si payi ngari ɓe daara e keñirawo jiwon walla ko jajira miñirawo jiwon ɓe yeyi dara si ko ono gaare si ko moto si ko wello donc so tawi kadi ko ɓen jiwɓe jogui ɗon ɓen ɓe ɓooyake galleji ɗo ceerno ɗon haray ɗon ñoƴƴini ko ɗon woni hara kono ñoƴƴini ɗon haray ko moɓe ñoƴƴini jiwo na karma kojo walla siɗɗo makko merci faame de min simi yeyi ɗo min kartu janɗo e kufunu mum tawi min ko kufunu e paɗum pettum hewti ɗon ɓe wi kamɓe sinaɓe otoyinamo ɓalle wi ɓe hokkata haray yon faamu on ɗon jiwo ko makko ɓe ñoƴƴinimo si on jiwo wi kañum ko wonɗo diaspora faala wona wonɗo afrique ɗo yo andu kadi o tegoyi ka on ka tegal o diasporajo kadi no faala ɓurɗo ɗum jawdi walla ɓurɗo ɗum faama walla ɓurɗo ɗum gandal mo ƴay killan defte ƴettata jiwo mo jangana ɓayron joni noon si ɓe haɓɓiti kenen ko ɓen woɓɓe repo ɗon ayndire ɗo adana 50 €, ɓoya ɓe ƴettaka ceerno hara yoɓe andu yoɓe ɗaɓɓu lekki dardia ɓe toro Allah kala ka nafata ɓe yo Allah waɗanɓe ɗum ok karma ko en ɓe famodiri fi ka jombugol e fi ka jombegol wallahi ɗon en famodiri joni noon no heddi worɓe ɓeranɗa hoore ma hara ɓe sella ka gorgu ka piiji hara ɓe sella est ce que karma ko tijjani no wawi torade fi ɗum walla wowa torade fi mum karma tijjani do jaabo e wona wirtugol jama o yimɓe ɓuy leydi sénégal ɗo eɗen andi no ɗuuɗi e leydi men ɗin no laggine kono no heewi sénégal ɗo ɓe fulɓe jeeri walla yimɓe ɓuyno ga haray gorgoji ɗin mankay kono noon sa ari tawi woni ko a jogaɗo min anday so tawi ko jinna joguima min anday iɗa mari probléme ji ɗi debbo gorko waɗata no woodi worɓe goo ko forcé gorgu maɓɓe ngu maayaye par ce que ɓe utilisa e hoore maɓɓe ɓe suɓata ñalaɗe ɗen fof ɓe utilisa e hoore maɓɓe awa noon kala ko maraka e seeɗa luttata buy est ce que on faami ka woɓɓe yiidere woɓɓe hara ko on utilisa hoore mum e woɓɓe kadi hay ka hurgoji utilisina hoore mum ɓen siɓe tawi gorgu ngu maayi hara ɓe ɓi probléme ɓay no woodi worɓe wawɓe debbo so ɓe falama debbo ɓe ɓaali ɓe hay ka hurgoji
tawa men ɓe ɓirito donc si mani ono yalti ɗon e ha jinna huuɗi walla malaika huuɗi ɗum ɓe heeɓi probléme kono ko wiyete mi joga walla mi feebu lekkel ɗe façon ji ɗi fof duwo jaabo no jogui no woodi ɗaɗi hino woodi alqouran laaɓu no woodi sa ala doole ko waɗata tawa sa yettuke ɓeygu ma tan o weltoto hino woodi kadi piiji goo so tawi no woni e maddangon ko leere faala an a wi ko 2 minutes tenata andi ɗum o yawotoma ma o ɗaɓɓirano go ko ɗum waɗata ɗum ɗon si a fellore ndi fellata ɗum na goto wakkete kadima fala do fello do yide do jaabo fella net ok musidɓe wonɓe darde Jama TV toujours ɗo numéro téléphone on no uttigoy ɗon faala landade Karma ko Tidjani ɗon wawi ɓe landade e hoore respect par ce que ko Karma ko men wonda men weltiɓe men kadi ko neeɓi e nder Wakam no ɓe woodi noon ko adresse maɓɓe on ko Wakam ka takko gendarmerie tout juste sa ari a jippike ka gendarmerie ɗon walla ka ising dollima kosanɗan ka moƴƴinte ɗon sa jippike ɗon sa noddiɓe tun ɓe yaltante walla sah ɓe ndema ya jokku ɗon rukkuno ɗon naata mais ka laaɓi ha laaɓi ko ɗon woni adresse on sa jippike ɗon rek gendarmerie Wakam fami ka gendarmerie Wakam police gendarmerie Wakam no wawi hendade ɓe ok Karma ko Tidjani no woodi voyage oɓe yaha leyɗe leyɗe noon wona aynugo ko Europe tun par ce que goɗɗo no iwa Fouta Diallo yaha Conakry o heɓa probléme o sokke o immo ɗon o yaha Sierra Leone Libéria Gambie Sénégal ha yara Europe fof soke gerde mum ha ronke jama on famille makko on soñjo fi makko est ce que sifa ɗum si hewti on ɗon wawi waɗande ɓe torare pour on tigui wawa hettade haɗa distance no hakkude mo e kanko sokaɗo on si tawi Allah hoddiri o tooña kala ka woni aduna o mi waɗa intervention hay wonɗo laakara no waɗane intervention aduna d' accord wonɗo laakara no waɗe intervention aduna so yi o yasin 50 ko fi Allah yaafamo ñande o ma e walla tuma o belna ɓe naka julɗa o sa andi ko julɗa neldima ma hewtoyay e kala ka julɗo woni waɗa intervention julɗo ɗimo makko donc golle ɗiɗi muɗum faalaɓe no duɓe toujours en anditiɓe 00 221 78 184 20 96 so joni on ɗo numéro ɓe nodda on ɗo joni haɗa wata ɗo kono wasi min ɗo ŋacce taw joni noon ɗon feƴƴi fade Karma koye joni noon ɗo feƴƴi fade Karma koye allo allo oui on jarama on jarama awa ko homɓe allo ok Karma koye nam kama ko ɗon ɗon fi ka nawnaje notalan taw numéro mo on so jodimo ka nder studio ɗo en wawata joɗaɗ ɗo ɓe nodda e on ɗo ara en wawata yetto jalloɓe ko ɗum waɗi on numéro ko on ɗon sakki dotte joni noon ɗon haray si goɗɗo nanggama dallo e condition normal tawi wona probléme sattuɗo na probléme waru hoore feƴƴutuɗo haray ɗum o heɓa intervention rapide mais wawi wadde kalva o yalta min wawi wadde sadaka o yalta himi mari secret ɓe min humpodirta ɓe Allah junni men menen kadi ɓay ɗon andi si moƴƴay ko ma heɓa ɓe yaada min yaada e groupe yimɓe min yaada e groupe jinna min heɓa inde malaika ɗe min jogui leydi kala ka wonɗa ko ɗon mi wirto mi yolla inde ma nden min daara hoorejo ñaawo ɗon o mi wattida on ɓay ko ma o yaltina woɓɓe fade woɓɓe no yaltude neññande tawete yaltoɓe ɗum saɗa ɓe kondana woɓɓe min toro Allah ɓe yalta ɗum saɗa woɓɓe inna ko wareteɓe o torane Allah hisa saɗa kadi ɓe inna kaari ma nawnade nden satta o naɓe opération on tawa on ɗo yuula ma opéra ka on ma yarta est ce que ɓe nayi ko joni mi wayndiri donc haray domaine on no woodi ko woni min ceerno Amady Diane mi waɗanta ko wiiɗo hersina e banu adama hara bonni bonna sa wi kadi a hersina e dugula haray lam ɓawma sabu hande ko ɗum fewndi lagge ni ɗum kadi haray lam ɓawma inchallah ok Karma ko Tidjani nam ka ɓurɗo posade momi nulano ko tampini ressortissant on sokende no woodi buygoy mais no woodi buy kadi yaltuɓe ɓenanɗa hoore ma ɓe ala hodde ka men ɓe ala humpitede ça veut dire ɓe waɗa e duuɓi hewɗi hara ɓe hootali ka maw maɓɓe no humpaɓe mais ɓe humpitotako ɓe mi nulano ɗum est ce que Karma ko Tidjani si jonnama wano nden inde on yaltuɗo yaaɗo waɗi duuɓi ala e windude ala humpodirede kono hino wuuri selli tawi woni ɗon wawi wadde torare pour kanko e hoore makko hakkille makko yiltito pour yo artu oui seede desen damal Karma Tidjani dow jaabongal ko tawno e sayi senta mi wowla fi anduɓe ɓay pellette senta ɗo ko ɓe numéro 1 leydi Sénégal premier victoire Karma Tidjani dow jaabo sagata men goto duuɓi 50 o yeehi o accuno ɓeygu an jibinaka
deuxiéme femme on ko mo ndere wiyete duɓɓoyi waccuno jaaja makko ɗo goro no firtal tolnaka on bobo jibina curbi min ñam makko feeti mi arino ene Mama Saliou ndere ñawdugol lon tawi ko Alpha Ibrahima Ba naɓilan ɗon ɓe wi sagatami duuɓi 33 gila yalti mi fesino mi ɗaɓɓi sadaka ha mi ronki mi waɗi lessigara mi dumbiti paykum kum mi waɗi lessigara mi wardi balɗe sappo mi nangi ɗon tona bodewal mi landi jamaji sentaɗi no jooɗi mi yeyta jatigi an no sokki Belgique tawi kanko e arabujo ɓe haɓuno mo sokki Belgique on soodi kaso makko ngon ko yo soko fademo wuuri minne ɓe ɓiɗɗo mon on no wuuri mo sokki kaso Belgique ka wiyete Belgium mi tinini kaso ngon ka won ɗon mi waɗi torare Allah ɗum ko 2010 2008 pardon mi wattora 2008 humbita 2009 e ko RFI adduno numéro ji makko ɗin ɓay wuli kanko tigi woyno yimɓe am ɓe waɗilan dabare ɓe noddilan ko par RFI laggine direct ha hewti senta ɓe hendi ko radio laggine télévision laggine yaltini radio laggine yaltini ɓayɗo ande arino e wattu hari radio fewdo tawde Lassana Conté walla tan secteur hari hayso tawi woni piiji gon ton kono résultat gon journal o no laaɓa na ko joni kon ɗon laaɓi joni ɗon haray kadi mono mari duuɓi sappo duuɓi nogay mo yaahi sa hewti ko maɓɓe a humpitoto si tawi himo wonda e so tawi woni ko mayɗo siko mayɗo ɓe nete ɓe yaali si tawi mo wuuri ɓe yettoma ko wowi a humpitotomo humpitiramo kadi kaarijo walla nokkel kaari ɗum ɗon ko certainement si yalti ka tintorgal walla yalti ka lissigara jinnaji ɗi wowla emo wuuri so maayi mi yettoma mi yaal lekki fiita mi wullina karmo ko en deuxiéme femme ngon Adama Julde koye ɓaɗila ɓiɓɓe ɗiɗo jiw makko kumano Canada ni ko ennane yewtuɗen seede ko ƴayten ɗo ya jiwo nane min makko naɓi ɓiɗɗo men Canada nene on komi jombatamo taw kaw makko accuɗo nene moy kono torede nene ɓey go joni ko wonɗe garde ha wiyata gande mo ɗon o sokete souvent kono toujours ɗo on ponira e famille o yalta joni oɗa hitande waɗa duuɓi ɗiɗi donc ko aadi voilà donc kono wonɗe garde jama on ɗo gandi ɓe tampiri fi affaire gueguji ni woɓɓe utta place ji kelɗuɗi place on départ moƴƴo mais ya ha e hakkude e hela est ce que on faami ɓe landi est ce que kalmo ko tijjani no wawi torade fi ka place ji ça veut dire puis place on heɓu client jommum welto way no wawi wonude si tawi place on no sarsi ɓayno woodi place ji udditeteɗi on andi joni hande guila utuɗon ɗi o télévision ɗo ɓuyno senade ɗo yiya hoore mum welto mais si tawi place ma on no sarsi ko client woni ala do jaabo wallete heɓa client tawi ɗa yiiɗi jungo mango a hoyna jungo mango si tawi no woni a ñawlata e a yurata client o moƴƴa eɗa comporté ɓuuri bitiki ma o ɗum ɗon ɓe wata torade kono noon si tawi woni hiɗa waɗa jama on nehal e hiɗa ittano woɓɓe andewoy tawa woni ko engel client wonɗa arsani no toon sa hewti ka duo jaabo e nder 40 jours yeru ko ɓe jonnuma ko anda si golla e si gollata ɓa yeru ko hal ɗon ɓe yoɓinte feccere ɓe nata feccere accu ayiya allo allo oui ɗoy télé ma on allo ono heeɗi télé on dijé ɗa wawi ɗum mannade mo taw donc téléphone o saham sikke en wawi mo artude par ce que ngeygu ɗon faalaɓe wadde commerce ñawdo commerce ɓen commerce ko ñawdante ɗum commerce ko ɗaɓɓante ɗum yiɓɓe commerce ko ɗaɓɓante ɗum ɓayre commerce ko ɗaɓɓante ɗum hijabu si tawi noon ɓeytata sadaka ɓeytata jakka feere ala taɓe perdu ayay ko avancata konko nata ça veut dire no mi faala famde ɗon sa utti bitiki ma on walla magasin ma on a yeeye makko ha no woodi somme mbuuɗi ɗi arta e ma si tawi hitande nden timmiti haɗa ɗe duwa idde jakka fi mum vrai joni son tigui ittal ɗum no woɓɓe no adda ha ko ɗum wona saabu place mum ɗi bonni waɗa kadi walla ɓe halfini toon ɓe tara e jama on ɗum jiiɓa e place ok ɗum ɗon noon haɗay lekki mum wo so on tigui lekki mum wo harata aɗayna jama si miskino Allah halfini toon 100 000 an ɗamari 200 millions walla 50 millions awi he ko 200 000 makko ko 200 000 o marno walla o halfinima 1 million awi ko 500 000 o ƴettiti ay 500 000 ɓen ɓe yanayi ɓe nakufune tu yanata hay place on hay hoore place on yanayi par ce que ko tagaɗo huuɗi no ronka jabade kono si nelaɗo e Allah huuɗi goɗɗo hara ɓe letti jaboto ha goɗɗo wulli Allah o daggini o jaboto hara yo jama on yeeyoɓe place ɓe watta ila ɓay miɗo andi yette dialloɓe buyno wulla
ɓe halfina bappam bitikiɗa walla ko ni harale ɓeɗe andi tawale kadi ƴetta kadi ɓe ɓeyda fiyo mbuɗima ɗi ñaamo ɗum kadi ɓe heɓa probléme e place ji ɗin ɗum kadi ko dabare place ji ɗin ɗum harana ko goɗɗo gueroɓe quoi d'accord ɓe gollidira e noon on ɗum non ɗon ok kalmo koye ndeɓe publie wondema kalmo ko tijjanara e jama tv woodi posɓelan question kalmo ko tijjani ko ɓurana liggorta walla ko jalamɓe liggorta par ce que ɗum noon ko question manɗa hoorema à chaque fois no woodi humpaɓe ɗum est ce que kalmo ko tijjani ko ɓurana laaɓuɗo liggorta walla ɓe liggora jalam non pour yo laaɓu non merci joni mi yewa astahfirullah haray humpaɗo kalmo tijjani yo ndaara sujuudu maɓɓe on mo jalan ala sujuudu kalmo tijjani sinangol jikkiro allah ɓiyata seedere maɓɓe mo jallam mi ɓornaki façon jaram mi meela publide photowal tawi lan jogui seedere walla jogui ko wiyete lan nannintini e jallam haray mi tori keɓe mi jeejiɓe faalaɗo wirdu laaɓuɗo walla yiwgol ko laaɓi miɗo ɓuuri noon mo jallan dangereux milla ɓuuri mo jallan dangereux par ce que mi watta goɗɗo ko boni façon dabare kala ko goɗɗo waɗa e hoore leydi sa hewti ka dow jaaba heeɓe sadaka walla andi kay d'accord si sadaka heɓike si sadaka heɓike on yewti on fotti siɗo ara ko hombo yolluma tawi balɗe ma no heddi walla andi kay ɗum ko aduna allah fof no andi ɗum miɗo ɓuuri mo jallan dansere min fe i gollirgol jallan sa nani jallan no marsata ko angal heɓugol hoolare allah dow jabbo yanguike dumbike yiidi e jinna ɓuuri wulure kono ha hande ɓe memali mo goɗɗo gueɗi o ronki dikkude mi heɓalimo mi ñawdi o maayi walla o ronki dikkude ɗawawi kadi arda mi yiyatoma kaarjum no jokkuma walla ko ɗum e ɗum wolɗa ka lawol walla hi ɗum ɗo e ɗum ɗo waɗa e ma ɗum ɗo e ɗum ɗo ko ɗum ɗo feƴƴi ɓe wolnama ko feƴƴi e ma duuɓi sappo ɓe wolnama ko wartama e nder duuɓi sappo ok nomi famini no duwo jaabo woodi noon no woodi woɓɓe ko nawnuɓe aroɓe mum tawa on yiyay nawnare nden mais yetɗonɓe carrément hina ono ñawntaɓe ko goɗɗo ñawntaɓe ɗum lannata ɗum client ɓe am ɓen ɗo sénégal walla e nder afrique ɗo louation ɓe andi walla wonɓe europe ɓe walla min yewtaɓe min e sadaka on ka fami ma ittoyte wona min ittata walla min yewtaɓe min namin torontama heɓa kaydi walla jikkuma on ara ɓe mi wondi ɓe jaɓali ƴettugol ma ɗum lannata no woodi kadi noon woɓɓe hara ɓe ala mbuuɗi fesara ɓe ala ko heɓaɓe min na somi torani ko wandi kay mi fawo e allah mi toro woɓɓe mi ittanan ɗum hoore mo mi toro ɓay haray ɓe soñjike duuɓi buy woɓɓe si kaare ndikki ko ni haray ɓe ɗo teggi piiji façon ɓe mi dumbite leyɗe aduna 4 bi on no pitta labbe mamum koɓe tawata wayi ko jamma on sikkata ɗo ko rix ɓay pullo fota kan no humpitino lakara woniri hay hewtoyaade miɗo anndo goɗɗo ko yayna dalle janno ko tuma o maayi ok karam ko tijjani duwo jabo nomi naniri makira ni nam no way ni karam ko tijjani no liggorde e alquran on mais karam ko tijjani liggoray kadi e jinna kono jinna ko ɓe liggorta ko ɓe liggorta jinna bongi nam ɓe kadi kala liggoro alqur'ana laaɓuɗo ande mo wonde malayka par ce que defte arɗe ka horleɗe fof ko seydna jibril jippini ɗe ɗum wodi kadi ko seydna jibril konki salmini si feƴƴi na allah e seydna jibril tun hikkodiri dey e nam yawma tubul asrari fa malaw min quwwatin ka hoore leydi ɗo hay malayka ma yey est ce que jamanu andi ɗum nde aduna on no huuɓa fopp ma yey hay malakol mawti ko maayowo awa ala ko ala sabu no woodi ka gandal haaɗi si goɗɗo inama ko gando ande ko pilafon waali ɗon hota tuɗo ar ɗaɓɓa ko falɗa kon yaaha ok gonɗal gol kala ko goɗɗo jokki haray no woodi ɓurɗomo no woodi mo ɓuuri merci beaucoup ko woni faqqan wahay dun ko allah mangural allah ngal mo no yiɗiri neɗɗanke noon ala façon ala timmode no neɗɗaren kadi no woni jasirde e hoore leydi noon ala façon ala timmode saabu mi andini on hannde ko hannde toyi toon ɗo jibiɗi ɗo ɓiɗɗo mon lootimo darni janngo on yawoma yi on hiɗon yawoma mo allah noon no teddinimamo allah wi hande min waɗa mi muñoto kono ta yawonenema e bemmata lorru kawtal ma ngal andite noon hannde ko no fewndi e meɗen miijite seeɗa dije buuba ɓaawa ɗo duuɓi seeɗa kotolan 2000 fewndo wolano ɗiya radio ji e hannde ene jamma teddiri noon ɓaawɗo e hannde est ce que heɓe andi kowoni buuba non ko noon iɗa andi holno wonɗen wonde noon hono makki ɗon noon aduna on kono woni e yarde noon changement woni e ardirde est ce que on faami ɓe an ɓe wiyenɗa rowandi yoɓe seeno ɓen janngo ko yinta yoɓe ar janngo ko ya witaɓe koɓe ar ça veut dire ko noon walla aroyoɓe ma tawamaɓe an ko innuma ya ar ara ɓeeɗa kañum ko annuɓe ɗum yoɓe seeno ok karmo ko tijjani haray mi faala joniren numéro ji ɗin par ce que émission on kadi ko waɗete ɗo redivision inchallah numéro mon on wi ɗon ko 60 00 221
voilà, tout plus 221. Plus 221. 78. 184. 20. 96. Fuɗɗitemo. Plus 221. 78. 184. 20. 96. Ko numéro WhatsApp, ko numéro international. Ko on ɗon tum ngoni. O ɗo woodi Sénégal. Gila mi ari Sénégal mi sansali o mi ala jonde min numéro ji ɗiɗi. Anno Allah fof ko ɗi andi Sénégal ɗo. Numéro laguine o ɓi 18 ans, numéro Sénégal ɓi 7 ans. Numéro laguine o ko plus 224 628 47 56 92 ko numéro WhatsApp kadi international ɓi 18 ans. Numéro Sénégal heɓi 7 ans. Do jaabo ko ɗi jogui principal numéro international. Fuɗɗitemo Sénégal o. Plus 221 78 184 20 96. D'accord. Musidɓe on nani Karma ko Tidiane numéro mo ɓe jonniri on kadi explication ji maɓɓe ɗin on nani ko ɓe explique on so on faami ɓe moƴƴa ɓe liggoray Qur'an laaɓuɗo poy c'est sûr hiɓe wondi kadi e jinnaji maɓɓe ɗin noon wona jinnaji bonɗi par ce que ɓe jaɓata liggorade ko bonni kon ɓe gerata goɗɗo ko woni haaju maɓɓe ko sa ari e ma tawi woni hiɗa faala ko moƴƴi e ma moƴƴi e mo wonduɗa ɓe toro Allah kadi ɓe maaki ɓe wawata koye ɓe toro Allah walan ɗon jaɓana ɓe e heɓa ko falaɗa ko joni noon matiére ji buyi on jentiɗo en landike ɓe telen ka fi yaadu ɓe maaki si ɓe torike Allah walan ɗon no wowi ɓe jaɓande si tawi kadi ko yawɗo soka woni toon si ɓe torike Allah walan no wawi jaɓude o sotte siko waɗugol feere neɓuɗo ka won toon kadi yo artu simo wuuri selli ken hiɓe wawi torade kadi Allah walan ɗon jaɓa o arta neɗɗo si o woni o meeɗa jombude hiɗa faala jombude hiɓe wawma wallude voilà ɓe wawma wallude jomba si tawi woni Allah walan ɗon haaji ka jomboho kadi sonnajo mo meeɗa ka jombede ɓe wawma wallude fiya ya jombe e bawgal Allah si ɓe torike ɗum ɗo fop e Allah walan ɗon wawi ɓe wowi ɓe jaɓande ɓe waɗanama torare Allah walan ɗon jaɓa donc si feƴƴi ɗon o nani kadi ko ɓe maaki fi probléme ka arkise moƴƴinalngol ma lekki bayra on e pour kadi ka magasin ji walla boutique ɗin pour waɗangol ma fi ɗum kadi arkise lekkere yo ar yimɓe ɓen yo ar ƴetta ɗum ɗo fof ɓe wawi donc haray ɗo tigi tigi so yi mi détaille ɗum ɗo gotum ko fi on faamu e andon ɓe maaki ko ɓe wawata kon si on tigi ari landike ɓe kadi ɓe yettoma ɗum ɗo mi wawata inchallah on faami par ce que haala kanko e ko laaɓu on faami ko ɓe wawata kon sa landike ɓe yettoma carrément ɗum ɗo mi wawata jara hiɗan tampine walla hiɗa tampintino a faami ka donc pour en famodir e Karma ko Tidiane hiɓe ɗo e Wakam e takku ka gendarmerie Wakam e are on kaka gendarmerie ɗon woni walla ka dollima isin kosanɗan ka wonɗon dollima on hono mi faala wirde siko Dakar urɗa sa ari ha jippike rond-point Wakam a faami landoɓe tun honto isin dollima on woni ka takko station wonɗon on sa ari ɗon tun ka station ko hikkata ɗon ko Senelec on iwa Senelec on kadi ara ka isin dollima sa hewɗon a noddiɓe tun ɓe yaltante siko tawi woni ko telen wano Yoff Ngor Almading urɗa sa ari ha jippike pellum kon ka gendarmerie sa wimo wonɗa o yo jippine ɗon sa noddiɓe ɗon kadi ɓe yaltay pour yon andu adresse maɓɓe wona suuɗi ɗo kaka hoore lawol ɓe woni faalaɗo o kadi ko noddugol ɓe e ɗi numéro ji ɗiɓe noddi ɗo joni noon min jonta on rande o kadi prochain émission goɗɗo goo enen e Karma ko Tidiane inchallah e nder Jama TV ko honɗum wonɗon e waynade jama on e Karma koɓe ɗi moye mum ɓe Karma koye ok nam haray ko addi kon de mi weltanike Allah tawde kadi ko giɗo men musidɗo men uditanen o télé ɗo nam e mi weltanike DJ Wuri e ko suka men kecco kadi yiɗuɗo kadi Karma ko Tidiane Duo Diabo hiɗen andi kadi hollunen ɗo dennaboji makko hiɗen salmina Amadou Badiane e ɗen salmina kala DJ Diaw DJ Ceerno Bari DJ Diallo DJ Adra
tout le monde DJ jo Sénégal e nder africain mo salmina ha hewta DJ Lamarana Kosa a kon Guinée Conakry e kanko DJ Lion DFDC no ine Hadi Ba e Balde Info depuis États-Unis. D'accord. Donc haray ko adi kon e weltaniki Allah tawde nawnaje ɗuuɗi waɗude en tombiɗe en dikki en woni sabu kadi Allah junni en damal o dikkiniri yimɓe buy sabu men ɓay hunde ko hoddiro jooma mo wi no wawi ko wawata habbo mo ha o wirto mo no wi no gayna luttori habbo mo ha o haara Duo Jabo International telemele goto gaynayi mi salmini karama ko Mamadou Winda Jabo e ko karama ko Allah karama ko ɓe on yiwo dongal Allah satta ko dongal banu adama ɓuuri sattude en torki Allah no yalla hokken dongal Allah ngal gayneten dongal banu adama noon wota Allah junno en ha tawa en tewnoyta haray mi weltanike e télé men on ɗo mi weltani kadi sagatamen mo Kambaya waɗanɗo e ɗum ɗo on e weltaniki Allah kadi tawde mawmakko ɓen no wuuri ko neɗɗo amen kadi mo senta mo Kambaya ka hoolare karam ko tijjani évolue ɗon andi so Duo Jabo ko senta ko ɓay ko senta yoni ko ɓe notorta ko ɗo woni ko ɓe mantora ko pegeti biro ɗon weltano yimɓe wontirɓe ɗo ɓe cogolon e télémile fof e kala guinéjo Pita télémile Labe Mamou kala mo koyin en weltanike mo den toro jamaji ɗin e battane kadi ko ɓe gongi ɓe heeɗi en ɗen tori ɓe yaafuye min torki Allah e marɗo suno feeñuɗo e suuɗiɗo yo Allah ito suno makko on kala arowo ka karam ko tijjani Duo Jabo ɓe toranomo Allah moƴƴina yo Allah addumo kala arowo ka maɓɓe sayi woni si ɓe toranikimo Allah newnata wata Allah addumo e sagu waɗi simi waynorana jama on ko minila wondi e jinna mi nanayi karam ko ɓe ɗima menina e alqur'ana wona ko kelɗi si alqur'ana kelɗa le haray lakara kelɗa mo andi noon ko Allah addimo ko adna ɗo ko ɗum kadi sakkitoto yo woni e ɓaawo ɗum hayso waɗi piiji honɗi harmuɗo yo andude ko Allah nodditaymo haray miɗo toro jama on si ɓe bonni yo ɓe rutto tawonu ñallal banu adama yaal astahfirullah o salligaki o juuli walla o andali ko Allah tagimo julɗo e kefare ko Allah notorta haray yo Allah dandu en moƴƴina fi julɓe ɓen ka hoore leydi ɗon moƴƴina kadi laaɓuɓe reeduɓen marɓe ɓiɓɓe ɓen yo Allah barkinanɓe marɓe yahuɓe ɓe humpitaki ɓe yo Allah humputuɓe nawnuɓe waali e hôpitauji ɗin fof mi torki Allah yo Allah dikkimɓe yo Allah waɗ barke téléji Sénégal yo Allah waɗ barke télé Laguine en torki Allah onon sukaɓe wonɓe ɗo yo Allah suuɗo ayɓe momɓe si ɓe memminike waɗugol ɗon ko ɓe waɗata hoore maɓɓe yo Allah junutuɓe ka koyɗe maɓɓe ley mi torki Allah si ɓe tawi no woodi yiɗuɓe on leydi Sénégal yo Allah townu yiɓɓe men ɓen en torki Allah kala ka gañumen woni yo Allah jippimo fewnamo so fewata el dande bone makko yiɓɓe mon ɓe Allah ɓe ɓoowi fewjude hiɗen salmina kanko DJ Bella Jooli ɗen salmina kanko Bari Ngor hiɗen hiwro docteur Abdallah wonɓe ɗo ɓen hiɗen hiwro kala sénésijo wonɗo Guinée en torki Allah subhanahu wa taala yo Allah moƴƴi ka yimɓe ɓe yo Allah moƴƴinange no leydi men ndi moƴƴiri noon yo Allah moƴƴin ɓerɗe jama o kala yahowo ka haaju mi torki Allah yo Allah arsukumo no yaara mi torki Allah kadi kala jokkuɗo sifa ɗe golle ɗe mi jokkita Allah warmo tubali yo Allah okku en hajju danda en miijo bongo okka en saabu moƴƴo miɗo hiwro neɗɗo men goto no inne Hawa Bene miɗo hiwro dental Europe Afrique foof ɓurandema ka fuɗɗi ha ka haaɗi rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayka tattawwabu rahim yo Allah moƴƴuɓe yo noton Allah ɓe huwodirto kadi yo noton allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta al ahadu as-samadu allazi lam yalidi wa lam yuladi wa lam yakul lahu kufuwan ahad yo jantumiɗo jippo e meɗen yo Allah wonu ballo men ka aduna yo waɗu guiɗo men ka lakara subhanaka rabbil izzati amma yasifuna wa salamu ala mursalina alhamdulillahi rabbil alamin voilà musidɓe wonnoɓe jarde Jama TV enen e Karama ko Tijjani ko wonɗen wandirde ha e lawol go kadi minna on bye bye ciao ciao merci beaucoup on weltanama inchallah Wimini wamini Donko jonnal boni Awa sudu ko fadi wo Yo gerto hebu tunka jora Bay ko dongal nea Mi hebi ko mi wowlata